Ассаляму алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам бешімдікіді қаға бойле мәлімат. Cumhuriyetimizde sonki sutka devamında da ne kadar hasta belgilendi. Ahmet Jeteyev Senvi 3. Ahmetxan Sultan'ın abidesi için teritoriyani temizlep başladılar. Muqaddes Oraza ayı samoizolyatsiya nizamında Qara musulmonlari Ramazan ayını nasıl keçireyler? Butun Qrim boyunca 79 koronavirus hastası belgilendi. Sonki sutka devamında da 9 adamdan hasta olğanı anıqlandı. Bu haqda Qrim il başçısı Sergey Aksyonov operativ ştabının erkunki toplaşıvında haber attı. Hastalar qaysı şehirlerde tapıldı. Bu haqda bizim muhbirlerimiz devam eteler. Laborator tədqiqatlar və yardım sorab xəstəxanəyə müraciətlərdən son da 9 xəstə belgiləndi. Onlar hepsi şimdi infeksion stansiyalarda bulunalar. Onların əlaqələri təşkil edir. Şimdilik 7 adam xəstələnən volontyorlar xorundası ilə əlaqədə bulunğanını belli. 7 человек, это город Ялта, там семейный очаг, известный, один человек Алушта с пневмонией, один человек Симферополь. Это сотрудница РДКБ. Нашей республиканской детской клинической больницы. Станцияларда әлі да 97 адам buluna, оларның әксериетінде диагноз tasdiqlandı. Observatorға yatқызғанлар арасында хасталармен контакта bulunğanlar da бар. Evге қайтырылуға есе коронавирусны енген 15 адам азырлана. При положительном течении заболевания мы надеемся, что к концу недели из наших 50 человек 15 благополучно выздоровеют и, конечно, уже уйдут из наших стационаров. Желаем им всем здоровья и скорейшего выздоровления. Башқа ерлерден келгенлерінің низареті тоқтатылмай. Қырым полислері обсерваторға ятмаға істемеген қадынға пара жазасыны тайынледілер. Sonra оны Роспотребнадзор идаресінің қарары бойынша обсерваторға ятқыздылар. Составлен один протокол по части 2 статьи 6.3. Это на границе в Армянске женщина отказывалась выполнять постановление Роспотребнадзора. Протокол составлен. Майысының бірінден Қырымда муассеселерінің эксери қысмы açılacak. Bu tek sanitar қайдылеріне riayet etilgen vaqtda mümkün olacak. Ama beklemege ve talaplарға көре yaşamaға istemegенлер de бар. Выявлена работа запрещенных торговых объектов по проспекту Кирова, дом 1, дробь 11, центральный рынок, салон красоты работает, улица Героя Сталинграда 3, в здании супермаркета Яблоко, кальяны и другие товары продаются не первой необходимости, то, что запрещено согласно указа главы. Поэтому прошу администрацию города, муниципальный контроль выехать сегодня по этим адресам, выявить нарушителей и наказать. Қырымда yüksek hazırlık nizamı aprelin 30'una kadar devam etti. Bundan sonki hareketler planı devlet başı regionlar rehberlerinin toplaşıp geçirilgen son belgilenecek. Tedbir endi bugün geçecek. Sefer Şukurova, Diana Bekmambetova, Millet için. Qrim sakinleri için pandemiya vaqtında tazminatlar to'lanuluvi boyunca destek çarelerini kenişlettiler. Endi devlet yardımını yalnız analar ve sakat balalarının ana babaları elde etebilirler. Çağına yetmegen balları olgan qurantalar da maddi teminlep almaları mümkün. Bu şahıslar kategoriyaları ve para miqdarı hakkında muhbirlerimiz devam eteler. Ilyana Bekirova 3 balanın anası ökenleri distansiyon şekilde tahsil alalar. Bala bakçalarının terbiyecisi şimdi dekret tatilinde. Koronavirusnen bağlı tazminatlar hakkında yakında eşitti ve böyle AQQ'nı kullanmağa karar aldı. Hepsi gerekli vesikalarını topladı. Onların sırasında bala doğanı akta şehadetname, pasport ve SNILS kağıtları var. Госуслуги сайтында da ariza yolladı. Во время пандемии мы узнали, что выдается такая помощь детям, не достигшим до 3 лет. Мы подали документы, и в каждый месяц до июня включительно выплачивается по 5000 рублей. Yardımlı Cumhuriyete yakın vakitte da 6600 koranta elde edecek. Bu 2017 senesi aprelin 1'inden dekabrının 31'ine kadar doğan balalar. В электронном виде нужно обратиться просто в управление соцзащиты. Приходить лично с заявлениями, с подтверждением документов нет необходимости сегодня. Все у нас упрощено только для того, чтобы мамы находились дома со своими детьми. Başka kategoriyalar için de müracaat etuf tertibi boyli cedvelge sakat balaları olgan korantalar ve balalarını yalınız terbiyelegen analar kireyler. Daha bir şart, olar 2018 senesi yanvarının 1'inden berli doğan 1. bala için her ay berilgen tazminatını almamak gerekler.
660 заявлений мы уже приняли от мам, дети которых родились с 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2017 года. Это первые и единственные дети, рожденные в 2017 году, этих семей, которые не подпали под президентские выплаты на эти 3 месяца. Апрелін 8-інде Владимир Путин коронавирус дарқалығы бойынша өз мұражатына кичик балалары олған хоранталарға яны дестек чарелеріні тәйінленді. Бұл тек ана капиталны алмаға ақлары олғанлардыр. Подписал указ о начале дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский капитал по 5000 рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно. Такие выплаты будут осуществлены уже в апреле, а также в мае и июне. Второе. Также в июне, на месяц раньше срока, начнутся выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно. 5.000 рубле сақат баларына төленecek, атта олар ичтимаи дестек алуф невбетінде турмасалар білем. Ишсізлік тазминатны ресмилештірмек үшін межғолік мерkezінде сапта турмақ шарт дегіл 3000 рубле ем чоқ балалы қоранталарға, емде келері аз олған қоранталарға берілejek. Дети ни при чем, понятно, там есть нюансы. Кто-то был в теневой занятости, мы их не видели. Ну, в общем, есть нюансы на самом деле. Но просто дети ни при чем, сегодня ситуация тяжелая. Разбираться будем потом. Сейчас задача легализовать в данном случае все отношения, уже раз такая ситуация случилась. Қырым акимиеті ағыр вазиетке оғраған, 100-ден зиеде қорантанын қаплап алажақ. Олар июнь айының сонына же мади ярдым елде етежеклер. Эльмаса Блакимова, Султания Ситакаева, Диана Бекмамбетова, Виталий Голубев. Миллет үшін. Қырымда халықлар достлығы евнің акциялары башланды. Оларның адлары имена Победы ве внуки Победы. Бұл акциялар Улы Ватан женкіне башланды ве онлайн режимінде кечірілі. Енді 30-дан зияде істек білдірілді. Оларның шартлары ақында невбете кәліп қамызда. Вот, например, у нас Алеша Серков, он прислал информацию о своем дедушке, дедушка грек по национальности, и жил он в Донбассе. Ксения Билік электрон бүлдірілівні бақа оларынан сайысы енді 20-ге яқын. Улы Ғалебенің 75 елығы арфесінде халықлар достлығы евы имена Победы адлы акциясыны башлады. Где участники данной акции рассказывают о своих дедах, прадедах, своих бабушках, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, об их подвиге. Халқар достлығы евнің хадимлері қараманлар ақындаки бұтын малюматны Муэсисияның сайтында ве ичтимаи ағлардаки группаларында ерлештірмеге планаштыра. Иштирак етмек үшін туғаныңыз ақында невбеттеки малюмат теслим етмек керексіз. Оның ақында кичік икае, анда не ерге доғаны ве женклешкеніні ақта язмалысыныз. Бұндан сон фото еда видео мальземелеріні қошып электрон почтаға йоламақ керек. Мы принимаем абсолютно все без исключения рассказы. Открытие этой странички состоится 9 мая. И эта страничка будет открыта непосредственно уже, естественно, на протяжении всего года, где вы сможете зайти и ознакомиться с историями данных героев. Внуки Победы адлы кенже акция иштирак етмек үшін ресімлер ер ве ойынларының видеолары қабул етелі. Оларда женклешлерге ғалебе қазанғанлары үшін тешекүллер білдірелі. В акции принимают участие члены национально-культурных автономий, семейные дуэты, школьники. Ижади ишлер апрелінің 30-на қадар қабул етелі. Эльмаса Блакимова, Севилия Миметова, Дмитрий Низовой. Миллет үшін. Пандемия вақытында Қырым мұсылманлары Рамазан айны айры режимде кечірейлер жәмелер да қапалы. Мұсылманлар ибадетлеріні евде қылалар. Самоизоляция шарайтынде оразан асыл кечкен ақында невбетте кәліп қамызда. Асановлар айлесіндегі саба ислам динінің темелеріні огренелювінден башлана. Ойын шеклінде. Бүгін балалар абдест қайделеріні огренелер. Құронтада esas ер рухи ахляки эметлерге айрыла. Олар бераберлікте туған тілді китаплар оқуйлар, дуалар ezberleylер. Sevgili balalar, şimdi biz sizinle beraber Fatiha suresini aytacağız. Kanın başlayımız. Bismillahirrahmanirrahim. Мұқадес Рамазан айында әм кичеклер, әм бұйыклер ораза тұталар. Құран оқымаға огренелер 5 вақыт намаз қылалар. Рамазан paylaşmaktır. Ramazan merhamеттір. Ramazan başkasını düşünmektir. Ramazan
öz yaramay taraflarının üstünde çalışmaktır. Ve bunu ballarla gündelik olarak laf eteyik. Küçük bir hikayelerle donatayık, bezeteyik. Ya da küçük bir elyen yapılgan bir şeylerle, bilmem bir iftar hazırlıklarıyla ya da güzel bir открыткалар yapıp başkalarına büyüklerimizge bağışlayık. Koronavirus pandemiyası yaşayışının er bir sahasına tesir etti. Bu sebepten Kırım musulmanları ibadetlerini evde kılmağa mecburlar. Cemiler kapalı, kutlevi iftarlar ve teravih namazlar geçirilmey. Çok zamanlar ibadet için benim vaktim yok. Ben çalışam, Kur'an'tan bakmak gerek degen bahanelerimiz var idi. Şimdi ise bu bahaneler de kaldırıldı, ketdi. Endi işte gerçekten özümüzün tapmak, Allah'ın tapmak, umurumuzun manasını tapmak için vaktimiz var. Allah-u Teala böyle bir manalı bir şekilde Ramazan ayını geçirmeye cümlemizge nasip etsin, ibadetlerimizni kabul etsin. Amin. Ağa kardeş Osman ve Rafet Bilalovlar ilk sefer oraza tutalar. O yengil keçe değiller. Güçleri ata taekwondo idmanlarına ve akordeon çaluvuna yedi. Akşamları ise adet üzere Kur'an'da muhitinde iftar geçireler. Men Rafet'ten birinci kere tutam ağza, çünkü ağza tuta baba, didi, hababay. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bu ise Yanı Bar adlı ahlaki ruhi kurslarının terbiyecileri. Erkün olar yanı dualar ezberleyler ve internet kullanıcılarının paylaşalar. Ramazan ayı sebebinden flashmob hazırladılar. İşte geldi Ramazan, bu ayda indi Kur'an. Bir ay devamında adamlar kunduz aştan ve suvdan vazgeçerler. Diyetologlar aşlar faydalı olmak gerekligi hakkında unutmanız değiller. Bütün gün devamında özümüzni nasıl duyacağımız temçit yemeğine bağlı. Даже если не хочется вам есть, все равно заставьте себя это сделать, потому что этот прием пищи как раз обеспечивает вас энергией и даст возможность продержаться до вечера и выполнять повседневную привычную физическую активность. Energetik yedeklerini ise gün batkan son doldurmak emniyetlidir. Необходимо в пост делать акцент на зеленых овощах, на зелени всех видов, на свежей молодой капусте. Также в пост следует отказаться от красного мяса, то есть от говядины, от баранины, либо значительно сократить их потребление. Больше делать упор на рыбу, на яйца, на кисломолочные продукты, такие как кефир, творог, употреблять птицу в пищу. Из фруктов есть в утреннее время более сладкие виды фруктов. Также не забывать о достаточном количестве жидкости. Bu yılı iftarlar adetten tış formatda keçe. Yüksek hazırlık nizamı kaideleri miqyaslı tedbirlerini yasak etti. Kırım restoratorları ise bu vaziyetini çözülüp yolunu taptılar. Ular sımarışlar boyunca evge iftar yemeklerini getiriluvini hazırladılar. Çiberek, pilav, lagman, kavrulgan et, lüla kebap, Şarkı ve Avrupa yemekleri. Sımarışını yapmak için tek telefon açıp menünü seçmek gerek. Sımarışçı ne kadar aş gerek olğanı hakkında özü karar ala. Мы разработали специальное предложение по самовывозу еды либо доставке. В основном обращаются наши постоянные гости. Заказы поступают в телефонном режиме. Ramazan ayında Kur'an'ı okuluvu için çokça vakit ayrıla. Her yıl bu vakitte Kırım camilerinde Müslümanlar için Mukaddes Kur'an kitabının öğrenilmesi boyunca kurslar geçiydi. Lakin samoizolasiya şaraitlerde başka çare tapıldı bu canlı efirde geçirilgen dersler. Буквально за сутки набралось более 150 человек, что было и для нас большим сюрпризом. Присоединились люди с разных уголков нашей прекрасной страны и не только. И таким образом, иншаллах, мы уже в эту среду стартуем и начнем обучаться чтению Корана. Занятия будут проходить через день по 45 минут в онлайн-режиме. Seyit Nafi Camisinin imamı Kemal Muminov için online şeklinde çalışmak alışıklı şeydir. O blogger, İslam dini hakkında bilgileri ile içtimai ağlarda paylaşır. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. Sınırlanuf çareleri sebebinden mukaddes ay nasıl geçeceği daha belli değil. Kırım Müslümanları umut eteler. En yakın vakitte gene de camilerde toplanıp iftarlar ve teravih namazlarını geçirmeye mümkün olur. Ayşe Şulakova, Millet için. Шымдыкыда қаға бойыпсы хаберлер кележек енімізні 21.30-та қачырманас қайырлы ақшамлар.